mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Natikman mo na ba ang masarap habang mainit na noodles na gyudon? Ang masarap na kani mango aburi. Bet mo ba? Ay wow! Ang sarap-sarap naman. Yap, mga Japanese foods lang naman ang mga ito. At kung nagki-crave ka sa mga good food at good taste na mga to, hindi mo na kailangan pumunta sa malayo. Dahil dito mismo sa Candon City, ang pangarap mong Japanese taste na may Japanese aesthetic na resto at pwede kang mag-overload dito sa Gin and Gravy Resto. Uy! Umuulan yan ah. Mukhang masarap ang ramen. Teka nga, tara na. Say, pagpasok pa lang, feel mo na ang ambience. Ang place, napaka-neat. Ang resto, ang clean. Ang kitchen, pang first class. At ang mga staff, so courteous. Japanese aesthetic din, kumbaga, ang resto. Ang food kaya, let's see kung ano ang menu nila. Hindi lang naman pala Japanese food ang specialty dito. Meron din silang snacks with bread, G&G burger, meron din silang with gravy menu, honey roasted chicken, chicken stick, and many more. Ang laging best seller sa Gin and Gravy, ang kanilang kani and mango aburi at gyudon. Siya si Chef Rhea Hines, ang creating chef ng Gin and Gravy. At ipapakita niya sa atin ang kanyang moves and magic sa cooking skills dito sa G&G. Ang lulutuin natin ngayon ay kanin mango aburi, tapos torikatsu. Ito ang mga ingredients natin. Japanese rice, mangber, kani. Then, kailangan din natin ng nori sheet. Tapos, ang susunod is torikatsu, yung ramen namin. Ang ingredients niya ay sprout, shiitake, yung Japanese mushroom, teku, onion leeks, tapos egg. Meron din tayong miso paste na ilalagay mamaya sa soup. Ang unang gagawin natin is kani and mango aburi. I-half lang itong nori sheet. Tapos, Japanese rice. Japanese rice, kailangan natin flatten siya. Dapat sakto lang sa nori sheet. Tapos, ito yung mat na pang sushi. Then, ilalagay lang po. Then, lagyan ng mango. Tapos, kailangan din ng kani. I-slice natin siya ng half. Then, ilalagay. I-roll.
Then after, i-slice ko siya into 8. Tapos, i-plating na siya. Tapos next, konting Japanese mayo. Then sa toppings, meron din tayong mangga. Sa toppings lang siya. Next, yung kanin. Himay-himayin lang siya. Ito sir yung sinatawag naming aburi. Ito yung ito-torch mamaya. Bali yung ingredients na to is Japanese mayo, tapos canola oil. Kasi ito yung term namin sa aburi, kailangan talagang i-torch para para dumikit siya, sir. Kasi yung aburi kasi, sir, yung term na aburi is torch, parang ipo-fire up. Kaya kailangan nito. Done. Na yung finished product, kani and mango aburi. Medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor New York, sa iba na lang. Kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. May isa kami nga napili
Dakal unay nga tulong daytoy ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course the agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tinanai paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. Thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady dito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos nang ron na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti ditoy nga serbisyo iti gobyerno. Our teams who will be competing on Tuesday, Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President, Ricky Paloma, for allowing us to host the PDL in Candon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Candon City. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy
Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Nga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Ayan, luto na. Hindi na ako makapaghintay. Pero wait lang. Siyempre, kailangan ang table preparation. Atak na ba? Mamaya daw. Maki-marites muna tayo sa resto supervisor ng Gin and Gravy. Ito na po yung aming mga bestsellers po. Dito sa Gin and Gravy, ito po yung Gidon, ito po yung Kanin Mango Aburi po namin, tsaka yung Torikatsu namin po. Siya si Sheldon Bagay, resto supervisor ng Gin and Gravy. Ito naman po yung Kanin Mango Aburi, sir. Try mo po, sir. One of our bestsellers po. Kani and Aburi Mango. Kailan ba talaga may mango siya, sir? Opo, sir. So, kukunin ko ito isa. Yan. Tapos, ano yung kanya? Ano yung kailangan ilagay? Ito po yung sausawan na, sir. Yamasa po, Japanese soy sauce po na with calamansi and wasabi paste on the side po. Ayan. Japanese soy sauce na may wasabi at calamansi. Opo, sir. Tama yun, sir. Ayan. So, kailangan mo siyang isawsaw dyan. At dahil hindi naman talaga marunong sa chopstick, kailangan ba buo ito pag kinakain, sir? Hindi naman. Opo, sir. Buo po. Sa Japan po. Kailangan buo yan. Opo, sir. Direct? Kailangan mo bang subo? Nang minsanan to? Okay, so kung challenge mo to, guys, susubukan natin na lalagyan ko na lang muna ng konting sauce. Right? Yan. O kaya ilalagay ba yun, sir? Or lalagyan lang ng ganyan? I-didip po dyan dito po, Didip sir. talaga dyan. Opo, sir. Kailangan didip talaga dyan. Opo. Kasi parang ang ganti kasi yung Then, kailangan isubo lahat. Opo, sir. Yung pan naman, yung nakikita ko na malilit lang naman yung mga bibig ng Japanese. Kailangan ba, kaya ba talagang isubo lahat to? Okay, so titikman na natin to. Akala mo lang, hindi mo kayang ubusin yung isang slice niya. Pero pag dinip mo na siya at inilagay mo sa bibig, kakayanin mo kasi nga yung rice, tsaka yung mango, tsaka yung iba pang ingredients niya, parang sumasabog siya sa loob ng bibig mo na nalalasahan mo and magugustuhan mo na talagang uubusin mo yung isa.
Alam mo yung guys, yung parang hindi mo siya tatantanan hanggang hindi mo maubos yung isa. So yun yung feeling pag natikman mo na to. Uy, di lang yan may pa-bonus pa si Sheldon para sa atin. Ano kaya ito? Lika, tikman naman natin kung ano ito. Ito po yung Gyudon, sir. Gyudon, sir. Beef po siya na na-slice ng manipis na parang papel na may teriyaki sauce. Gyudon. Itong egg niya, sir, kailangan ba ganyan yan? Halo-haluin po, sir. Haluin yan. Parang sa atin sa... Sisig. Parang sa sisig, Parang sa sisig po, sir. Beef siya, di ba? Opo, sir. So parehas, then yung pagkakaiba, yung sa beef, hindi siya manipis. Opo, sir. Ay, sa sisig. Sa sisig po, hindi po manipis. Pero Opo. dito, manipis siya. Manipis po, sir. Sige. Wala bang kailangan ilagay dito, sir? Wala na po, sir. Asitis na yan. Opo po, sir. Hindi naman lahat kailangan ubusin na ano. Hindi naman po, Hindi sir. naman. Okay. Ano yung kuwan? Yung sa loob niya, Japanese rice din? Rice din po, sir. Japanese. Yung local rice po natin, sir. Local. Opo, sir. Okay. Yun. Okay, so... At ito, chopstick din sana. Opo, sir. Okay. Ano? Uy! Sarap pa. may alat na may tamis. Tapos dahil yung beef manipis siya, hindi ka mahihirapang kainin talaga. So parang pan lang siya, nag-enjoy ka lang na kumakain ng food na to. Ganito pala yung lasa niya. So hindi siya nakakasawa, hindi mo siya sasawain na kakainin. Then, kuha ka lang ng kuha, parang gano'n. Nakakataba ba ito, sir? Nakakataba ba? Hindi naman? Hindi naman po, sir. Tsaka yung taba po dun sa beef, hindi po siya nakakaumay. Yung beef, hindi siya makunat kasi nga, dahil manipis siya siguro. Kaya, okay lang siya sa bibig. Hindi ka mahihirapan na kumain ng beef. So, ayan. Ayaw kong magsalita na kumakain, pero gusto na siya. Wala na. Finish na. Sarap. Bida ka, talaga. Bida ka. Food trip. So, next time na naghahanap kayo ng malinis at magandang ambience na resto, plus ang masarap na Japanese at gourmet food, Gin and Gravy. Matatagpuan sa southern part ng Eastern Mall, San Nicolas, Candon City, Ilocos Sur. Highly recommended yan ng Bida Ka Food Trip. The best place for Japanese food in town. Nabitin ba kayo sa episode na to ng Bida Ka Food Trip? Bukas, atin namang malalaman ang dahilan kung bakit binabalik-balikan ang Gin and Gravy dito sa Candon City. At syempre, titikman pa natin ang isa pang inihanda ni Chef Rhea para sa atin. Ito yung finished product, one of the bestseller namin, Torikatsu Ramen. Tara, food trip tayo. Bukas sa Bida Ka Food Trip.
Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-wad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos ti agngina. Naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Ti Paskwa maysa a naragsak ken naranyag a tiyempo. Amang ted ti rag-o ayat ken panagmaymaysa. Kasla silaw amang lawag tutunggal balay, amang ipaay ti talna ken namnama. Uray at daman pa parikot wenno panubo ti biag. Ti kinapudno ti silaw ti Paskwa ket isu ti panakayanak ni Apo Hesukristo aman nubot ti sangalubungan. Isu ti mangiturong kada tayo iti panagkaykaysa ken nagtultuloy a parabon. Agmaymaysa tayo amang rambak iti bendisyon ni impaay na. Manipod iti pamilya iti Ilocos Leche Cooperative ipaay mi apada-pada iti nempuswan ken naptuan ayat aranyag ti Paskwa. Agyaman kami tagtultuloy a panagmaymaysa ken di agsarday a suportayo. Amang pasingket iti ranyag a progreso tayo. Naragsak a Paskwa ken naragsak a baro a tawen kada tayo amin. Wi ayat ken panagyaman ni katagnanayon para kada kayo. Wi kumagkablaaw, Lawrence A. Sivero, General Manager. Ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kada tayo. Agyaman tayo ti Apo nga isu ti puon ken gapu ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo met ti salunat tayo. Taday to ya panawen ti adu ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Ta naragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablaawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome
to the President, Ricky Palum, for allowing us to host Cathedral in Andon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Andon City. Ipay ko di nabara kablao ko, iti daytoy a Paskwa, sa probinsya ak ditoy Ilocosur. Sapay ko mga tibaet, iti paspasamak, iti a tiyempo, sagrapen tayo, ti bendisyon. Ken iti kinaragsak, ti panangrambak tayo, ti kapitasan, a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilyak, naragsak a Paskwa, ken nagasat ang barutawen tayo amin. Kay anak ken kapsat yo, Bukal Boy Hernelia, hindi aman akunay. May isa kapatgan na tradisyon kada tayo a Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sangalubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Adiam-yaman, karagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanangrambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken, agyaman iti apo, iti basit, ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti pusok ani Grace, ken si Bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma, a baro atawen kada tayo amin. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. On behalf of the LGU Candon City, we would like to thank the 21 municipalities who participated in this year's Feria de Candon. And thank you once again for making Feria de Candon 2025 a resounding success. And now, ladies and gentlemen, the highlights of tonight's activity, the search for Señorita Feria de Candon 2025. And please welcome the señoritas in their creative costume.
This is Princess Camille Laueng, proudly representing the cacao capital of the North, Banat Salcedo. Pia Isabel Sanchez from the majestic mountains of Ilocos, a town of heroism, heritage, and heartfelt Ilocano spirit. From the home of the Battle of Tirad Pass, Vuelo, 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 Gregorio del Pilar! Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jairus Chloean Lopez, 22, proud and dignified to represent the tuna capital of the North. Forward march, Santa Cruz!
This is Carilchin Balisong Tejada from the home of the famous Abel Iloco, celebrating the Fluvial Festival of Go 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 Santiago! This is Angela Garcia Doliente, proud to represent the municipality of Quirino, showcasing the vibrant Rice Festival of Amay ay Quirino! Mitzi Jasmine Dolarmente Busto, showcasing the Balatinao Rice from the home of the Ayan Festival, a place where hearts connect and friendships blossom. Ayos Burgos!
Christine Basho Kubalit, from the home of the sweetest and sorest suka of Ilocosur, Ali Alile! I am Asha Mariel Fariñas Melendez from the home of the most delicious bagnet, Narvacan na isang sangayan! Good evening, ladies and gentlemen. This is Janine Erica Munhemuñoz from the Seafood Haven in the Kabaybayan Festival of Ilocosur. Shine, Ray Ray San Esteban! Lorraine Disuno Villalobos from the home of Balicucha Festival. Move forward, Nalibnos, a Santa Maria! This is Kiara Audrey Dalida
representing the Upland Municipality of the 2nd District of Ilocos Sur, the home of rice coffee, Guyon Galimuyon! Diana Rose Sakladuglayan, raised in the abundance of Ani Festival and our revitalizing ginger tea. From the summer capital of Ilocos Sur, the best, Cervantes! Good evening, Candon. This is Origi Mariano, all the way from the Nagbukal Festival, Timpuyag, Nagbukel! Good evening, ladies and gentlemen. This is Lovely Joy Balading from the Itag Festival of the North na Nalibtak Lineda! This is Sofia Andre Ganibo, representing Santa, the home of the vibrant Ipon Festival. Our tradition, the Panagsapiao, reminds us that harmony and teamwork is the key for shared abundance and lifting our community. Paspa Santa!
Hazel Pambalan from the home of traditional rice wine making, Nakiango, San Emilio. Sila Miriam Latong Cabello from the Sila Miriam Latong Cabello from the Ube Municipality and the longest bridge of Ilocos Sur, Sige Subon Sige! Daniela Joy Chansay from the peanut capital of Ilocos Sur, Ranyag, Santa Lucia. Good evening. This is Rosal Joyce Gacusana Garcia from the mountainous municipality and the home of Golden Bananas, Binuyog, Banayaya!
Mrs. Stephanie Faith Ayunon from the home of Namunganayan Festival, the municipality of Napintas, Suya! Shinaline Wandas, from the coffee capital town of Ilocos Sur, the mountainous paradise of Sinaranay, Sigan! Waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe we're going.
leans in close and whispers something I love to hear him say. Señorita, you look so sweet. I love the way it sounds rolling off his tongue so smooth. The way he says it makes me feel like I'm the only one. When he calls me señorita, I can't help but move. Baila conmigo, let's have some fun. He takes my hand and pulls me to the center of the floor. The music's playing and we're moving to the beat. Every time he spins me around, I only want him more. Mi amor, this feels complete. I see the way he watches every move I make tonight. The way my body sways is driving him insane. When he whispers señorita, everything just feels so right. Dame más, again and again. Call me señor. I love the way it sounds when you say my name the way you do. Señorita, spin me round and round. I'm dancing just for you. Call me señorita, make me feel alive when you hold me close like this tonight. Señorita, we're gonna dance until we fly. Everything's so right. Everything's so right. When the lights go low and the music slows down, he pulls me even closer, whispers in my ear, Hermosa, you're the most beautiful girl in this town. I love when he's near, but then the rhythm picks back up and we're moving again. His hands are on my waist, we're lost inside the sound. Every time he calls me señorita, I'm reminded when love is what we found. Now everybody's watching how we move across the floor. The chemistry between us lights up the whole room. He spins me one more time and I've never felt this before. Señorita, make me bloom. I love the way he makes me feel like I'm a queen tonight. The way he says my name like it's a song. When he calls me señorita, everything's just right. This is where I belong. Call me señorita, love the way it sounds when you say my name the way you do. Señorita, spin me round and round. I'm dancing just for you. Call me señorita, make me feel alive when you hold me close like this tonight. Señorita, we're gonna dance until we fly. Everything's so right. Oh, call me señorita, whisper it again. Say it like you mean it, say it slow. Señorita, dancing in the rain, never let me go. Call me señorita, all through the night. Hold me like you'll never let me go. Señorita, feels so right. This is all I know. Señorita, señorita, say it again. Señorita, 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 don't let it end. Señorita, señorita, all night He walks into the room and his eyes find me right away. The way he looks at me makes my heart skip a beat. He leans in close and whispers something I love to hear him say. Señorita, you look so sweet. I love the way it sounds rolling off his tongue so smooth. The way he says it makes me feel like I'm the only one. When he calls me señorita, I can't help but move. Baila conmigo, let's have some fun. He takes my hand and pulls me to the center of the floor. The music's playing and we're moving
he spins me around, I only want him more. Mi amor, this feels complete. I see the way he watches every move I make tonight. The way my body sways is driving him insane. When he whispers, señorita, everything just feels so right. I'm in mass again and again. Call me señor. I love the way it sounds when you say my name the way you do. Señorita, spin me round and round. I'm dancing just for you. Call me señorita, make me feel alive when you hold me close like this tonight. Señorita, we're gonna dance until we fly. Everything's so right. Everything's so right. When the lights go low and the music slows down, he pulls me even closer, whispers in my ear, Hermosa, you're the most beautiful girl in this town. I love when he's near, but then the rhythm picks back up and we're moving again. His hands are on my waist, we're lost inside the sound. Every time he calls me señorita, I'm reminded when love is what we find. Now everybody's watching how we move across the floor. The chemistry between us lights up the whole room. He spins me one more time and I've never felt this before. Señorita, make me bloom. I love the way he makes me feel like I'm a queen tonight. The way he says my name like it's a song. When he calls me señorita, everything's just right. This is where I belong. Call me señorita, love the way it sounds when you say my name the way you do. Señorita, spin me round and round, I'm dancing just for you. Call me señorita, make me feel alive when you hold me close like this tonight. Señorita, we're gonna dance until we fly. Everything's so right. Oh, call me señorita, whisper it again, say it like you mean it, say it slow. Señorita, dancing in the rain, never let me go. Call me señorita, all through the night, hold me like you'll never let me go. Señorita, feels so right. This is all I know. Señorita, señorita, say it again. Señorita, 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 don't let it end. Señorita, señorita, all night He walks into the room and his eyes find me right away. The way he looks at me makes my heart skip a beat. He leans in close and whispers something I love to hear him say. Señorita, you look so sweet. I love the way it sounds, rolling off his tongue so smooth. The way he says it makes me feel like I'm the only one. When he calls me señorita, I can't help but move. Baila conmigo, let's have some fun. He takes my hand and pulls me to the center of the floor. The music's playing and we're moving to the beat. Every time he spins me around, I only want him more. Mi amor, this feels complete. I see the way he watches every move I make tonight. The way my body sways is driving him insane. When he whispers señorita, everything just feels so right. I'm in mass again and again. Call me señor, I love the way it
slows down, he pulls me even closer, whispers in my ear, Hermosa, you're the most beautiful girl in this town. I love when he's near, but then the rhythm picks back up and we're moving again. His hands are on my waist, we're lost inside the sound. Every time he calls me señorita, I'm reminded when love is what we found. Now everybody's watching how we move across the floor. The chemistry between us lights up the whole room. He spins me one more time and I've never felt this before. Señorita, make me bloom. I love the way he makes me feel like I'm a queen tonight. The way he says my name like it's a song. When he calls me señorita, everything's just right. This is where I belong. Call me señorita, love the way it sounds when you say my name the way you do. Señorita, spin me round and round, I'm dancing just for you. Call me señorita, make me feel alive when you hold me close like this tonight. Señorita, we're gonna dance until we fly. Everything's so right. Oh, call me señorita, whisper it again, say it like you mean it, say it slow. Señorita, dancing in the rain, never let me go. Call me señorita, all through the night, hold me like you'll never let me go. Señorita, feels so right. This is all I know. Señorita, señorita, say it again. Señorita, 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 don't let it end. Oh, señorita, señorita, all night He walks into the his eyes find me right away. The way he looks at me makes my heart skip a beat. He leans in close and whispers something I love to hear him say. Señorita, you look so sweet. I love the way it sounds rolling off his tongue so smooth. The way he says it makes me feel like I'm the only one. When he calls me señorita, I can't help but move. Baila conmigo, let's have some fun. He takes my hand and pulls me to the center of the floor. The music's playing and we're moving to the beat. Every time he spins me around, I only want him more. Mi amor, this feels complete. I see the way he watches every move I make tonight. The way my body sways is driving him insane. When he whispers señorita, everything just feels so right. I'm in mass again and again. Call me señor, I love the way it sounds when you say my name the way you do. Señorita, spin me round and round, I'm dancing just for you. Call me señorita, make me feel alive when you hold me close like this tonight. Señorita, we're gonna dance until we fly. Everything's so right. Everything's so right. When the lights go low and the music slows down, he pulls me even closer, whispers in my ear, Hermosa, you're the most beautiful girl in this town. I love when he's near, but then the rhythm picks back up and we're moving again. His hands are on my waist, we're lost inside the sound. Every time he calls me señorita, I'm reminded when love is what we found.
says my name like it's a song. When he calls me señorita, everything's just right. This is where I belong. Call me señorita, love the way it sounds when you say my name the way you do. Señorita, spin me round and round, I'm dancing just for you. Call me señorita, make me feel alive when you hold me close like this tonight. Señorita, we're gonna dance until we fly. Everything's alright. Oh, call me señorita, whisper it again, say it like you mean it, say it slow. Señorita, dancing in the rain, never let me go. Call me señorita, all through the night, hold me like you'll never let me go. Señorita, feels so right. This is all I know. Señorita, señorita, say it again. Señorita, 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 don't let it end. Señorita, señorita, all night He walks into the room and his eyes find me right away. The way he looks at me makes my heart skip a beat. He leans in close and whispers something I love to hear him say. Señorita, you look so sweet. I love the way it sounds rolling off his tongue so smooth. The way he says it makes me feel like I'm the only one. When he calls me señorita, I can't help but move. I look conmigo, let's have some fun. He takes my hand and pulls me to the center of the floor. The music's playing and we're moving to the beat. Every time he spins me around, I only want him more. Mi amor, this feels complete. I see the way he watches every move I make tonight. The way my body sways is driving him insane. When he whispers señorita, everything just feels so right. I'm in mass again and again. Call me señor, I love the way it sounds when you say my name the way you do. Señorita, spin me round and round, I'm dancing just for you. Call me señorita, make me feel alive when you hold me close like this tonight. Señorita, we're gonna dance until we fly. Everything's so right. Everything's so right. When the lights go low and the music slows down, he pulls me even closer, whispers in my ear, Hermosa, you're the most beautiful girl in this town. I love when he's near, but then the rhythm picks back up and we're moving again. His hands are on my waist, we're lost inside the sound. Every time he calls me señorita, I'm reminded when love is what we find. Now everybody's watching how we move across the floor. The chemistry between us lights up the whole room. He spins me one more time and I've never felt this before. Señorita, make me bloom. I love the way he makes me feel like I'm a queen tonight. The way he says my name like it's a song. When he calls me señorita, everything's just right. This is where I belong. Call me señorita, love the way it sounds when you say my name the way you do. Señorita, spin me round and round, I'm dancing just for you. Call me señorita.
5 feet 2 inches tall and hugs the tape at 35, 28, 36. Currently, she is a first-year college student at St. Louis University, pursuing a Bachelor of Secondary Education, major in English. Señorita Lau Eng is a former municipal child representative and youth ambassador of PNP Salcedo, advocating for Dung Auti Makabayan, or Cry for the Future. Ladies and gentlemen, Señorita Salcedo, Princess Camille Domino Lau Eng. And now, let's welcome Señorita Gregorio del Pilar, Pia Isabel C. Sanchez, at 18 years old, she stands 5 feet 6 inches tall and hugs the tape at 35, 27, 36. Currently, she is a first-year college student at University of Baguio, pursuing a Bachelor of Science in Psychology. Señorita Sanchez is an advocate for mental health awareness. Ladies and gentlemen, Señorita Gregorio del Pilar, Pia Isabel C. Sanchez. And now, please welcome Señorita Santa Cruz, J. Rose, Chloe, and G. Lopez. At 22 years old, she stands 5 feet 6 inches tall and hugs the tape at 34, 26, 36. She is a graduate of Bachelor of Science in Tourism Management at the University of Northern Philippines. Señorita Lopez is currently a Sangguniang Kabataan Kagawad in their barangay, advocating for youth empowerment through education community service. Ladies and gentlemen, Señorita Santa Cruz, J. Rose, Chloe, and G. Lopez. And now, please welcome Señorita Santiago, Caril Jean B. Tejada. At 21 years old, she stands 5 feet 5 inches tall and hugs the tape at 32, 27, 34. Currently, she is a fourth-year college student at University of Northern Philippines, pursuing a Bachelor of Science in Tourism Management.
Señorita Tejada participated in any charity works for children in need, advocating for preservation of cultural practices that are now gradually changing. Ladies and gentlemen, Señorita Santiago Caril Jean B. Tejada. And now let's welcome Señorita Quirino Angela Grace Doliente. At 19 years old, she stands 5 feet 3 inches tall. Currently, she is a second-year college student at Mountain Province State University, pursuing a Bachelor of Science in Civil Engineering. Señorita Doliente is an advocate of empowering mental health awareness, support, and action. Ladies and gentlemen, Señorita Quirino Angela Grace Doliente. And now please welcome Señorita Burgos Mitzi Jasmine Dolormente Busto. At 20 years old, she stands 5 feet 1 inches tall. Oxidative at 33, 25, 34. Currently, she is a second-year college student at Mountain Province State University, pursuing a Bachelor of Science in Nursing. Señorita Busto had her community service at Emilio Aguinaldo College. Ladies and gentlemen, Señorita Burgos Mitzi Jasmine Dolormente Busto. Our seventh señorita is Señorita Alilim Christine Basho Kubalit. At 19 years old, she stands 5 feet 6 inches tall and oxidative at 37, 24, 35. Currently, she is a second-year college student at ISPSC main campus, pursuing a Bachelor of Culture and Arts. Señorita Kubalit is advocating for community cleanup. Ladies and gentlemen, Señorita Alilim Christine Basho Kubalit. And now make way for Señorita Narvacan Asha Mariel Melendez. At 20 years old, she stands 5 feet 4 inches tall and oxidative at 35, 28, 38. Currently, she is a fourth-year college student at University of Northern Philippines, pursuing a Bachelor of Science in Nursing. Señorita Melendez are advocating for Stop Colorism, Kiosks of Care connecting community and health-informed choices, a plan for tomorrow training on contraceptive methods and responsible parenthood, Nourish to Flourish, Go, Grow, Glow, and Herbal Garden Project. Ladies and gentlemen, Señorita Narvacan Asha Mariel Melendez.
And now let's welcome Señorita San Esteban, Janine Erica E. Munoz. At 24 years old, she stands 5 feet 3 inches tall and hugs the tape at 34, 26, 36. A graduate at Our Lady of Fatima University, Antipolo campus. Señorita Kubalik is advocating for mental health, awareness. Ladies and gentlemen, Señorita San Esteban, Janine Erica Munoz. Señorita Santa Maria, Lorraine Villalobos. At 19 years old, she stands 5 feet 5 inches tall and hugs the tape at 32, 22, 32. Currently, she is a second-year college student at ISP-SC Santa Maria campus, pursuing a Bachelor of Science in Education, major in English. Once again, please give it up for Señorita Santa Maria, Lorraine Villalobos. Señorita Galimuyod Esquiara Audrey Dalida. At 19 years old, she stands 5 feet 5 inches tall. And currently, she is a second-year college student at University of Northern Philippines, pursuing a Bachelor of Science in Tourism Management. Señorita Dalida is a katipunan ng kabataan, Church Officer, PYPA. Ladies and gentlemen, Señorita Galimuyod Kiara Audrey Dalida. And now please welcome Señorita Cervantes Diana Rose S. Duclayan. At 23 years old, she stands 5 feet tall. Currently, she is a fourth-year college student at DMMMSU, pursuing a Bachelor of Science in Criminology. Señorita Duclayan is a ROTC officer. Ladies and gentlemen, Señorita Cervantes Diana Rose S. Duclayan. And now, please welcome Señorita Nagbukel Audrey Chin G. Mariano. At 19 years old, she stands 5 feet 4 inches tall and hugs the tape at 36, 27, 36. She is a graduate of Bachelor of Science in Tourism Management. Ladies and gentlemen, Señorita Nagbukel Audrey Chin G. Mariano. And now please welcome Señorita Lidlida Lovely Joy S. Balading. At 18 years old, she stands 5 feet 3 inches tall and hugs the tape at 29, 26, 28. Currently, she is a first-year college student at ISP-SC Santa Maria campus, pursuing a Bachelor of Arts. Ladies and gentlemen, Señorita Lidlida Lovely Joy Balading.
And now please welcome Señorita Santa Sofia Andre Ganibo. At 20 years old, she stands 5 feet 3 inches tall and hugs the tape at 32, 25, 36. Currently, she is a third-year college student at University of the Northern Philippines, pursuing a Bachelor of Science in Criminology. Señorita Ganibo is advocating for mental health awareness. Once again, Señorita Santa Sofia Andre Ganibo. And now let's give it up for Señorita San Emilio, Justine Hazel C. Pambalan. At 22 years old, she stands 5 feet 2 inches tall and hugs the tape at 34, 23, 35. She is a college graduate at Northern Luzon Adventist College. Señorita Pambalan is advocating for farming initiatives and healthcare awareness. Ladies and gentlemen, Señorita San Emilio, Justine Hazel Pambalan. And now let's welcome Señorita Sugpon, Sayla Miriam Latong Cabello. At 21 years old, she stands 5 feet 2 inches tall and hugs the tape at 33, 28, 34. Currently, she is a third-year college student at University of Baguio, pursuing a Bachelor of Science in Medical Laboratory Science. Señorita Cabello is leading community projects focusing on health education, hygiene disease prevention, initiatives, environmental cleanup drives, and tree planting activities. Once again, Señorita Sugpon, Sayla Miriam Latong Cabello. And now, make some noise for Señorita Santa Lucia, Daniela Joy Tiansay. At 18 years old, she stands 5 feet 4 inches tall and hugs the tape at 32, 24, 34. She is a first-year college student at ISPSC main campus, pursuing a Bachelor of Science in Nursing. Señorita Tiansay is advocating for community health empowerment through education and compassionate care. Ladies and gentlemen, Señorita Santa Lucia, Daniela Joy Tiansay. Señorita Banayoyo, Rosille Joyce Garcia. At 18 years old, she stands 5 feet 5 inches tall and hugs the tape at 36, 26, 28. Currently, she is a first-year college student at DMMSU, NLUC, pursuing a Doctor of Veterinary Medicine. Señorita Garcia is currently the Vice President of Ilocos Sur Environmental Enthusiasts, the initiator of Tarpabag Project, Plastic Turned into Bags. Once again, Señorita Panayoyo Rosille Joyce Garcia. And now please welcome Señorita Suyo, Nieza Stephanie Faith Ayunon. At 21 years old,
She stands 5 feet 5 inches tall and hugs the tape at 33, 24, 36. Currently, she is a third-year college student at Union Christian College. Señorita Ayunon is a Suyo Rondalia mentor. Ladies and gentlemen, once again, let's give it up for Señorita Suyo Niesa Stephanie Faith Ayunon. And now please welcome Señorita Sigay Shinaline Wandas. At 24 years old, she stands 5 feet 5 and 1 inches tall and hugs the tape at 32, 27, 34. She is a graduate at Lorma Colleges. Señorita Wandas is currently the SK Secretary in their barangay. Ladies and gentlemen, once again, Señoritas Sigay Shinaline D. Wandas. And now let's call back once again our 21 señoritas for the last look in their evening gown. Once again, please welcome back the 21 señoritas in their evening gowns. Once again, let's give it a big round of applause for our 21 lovely señoritas in their evening gowns. Let's give them a round of applause. So they just showcase a vision of regal beauty. So now the preliminary rounds are complete. So we now pause the competitive scoring phase to recognize specific outstanding achievements demonstrated by our candidates leading up to and during this coronation night. So we are proud to present the special and minor awards. So with that, we would like to call our presenters for the special and minor awards. Please give it up for the Honorable Dr. Erickson G. Singson
and Honorable Faina Zaragoza Delgado. So they will be presenting the awards, starting with Miss Photogenic. Who is your Miss Photogenic? Can I hear? Señorita number? So for us to know who's our Miss Photogenic, please show the photo of our Señorita Miss Photogenic. Congratulations. Señorita Banayoyo Rosil Joyce Garcia. Congratulations once again, Miss Photogenic Señorita Banayoyo Rosil Joyce Garcia. Congratulations. And now for our best in casual wear. Congratulations to our best in casual wear, Señorita. Congratulations, Señorita Banayoyo Rosil Joyce Garcia. Congratulations. This time it's time to know who is our best in talent. So for us to know who she is, let's all watch this. Our best in talent is Señorita Banayoyo Rosil Joyce Garcia. Congratulations! 3 in a row. Señorita Banayoyo Rosil Joyce Garcia, our best in talent. And now, let's see who is our best in creative costume. Congratulations! Our best in creative costume is Señorita Soyo Nieza Stephanie Ayunon. Congratulations! And now for our next award is the best in swimsuit. Who is your best in swimsuit? Señorita number? Congratulations, Señorita
Banayaya Rosel Joyce Garcia. Congratulations. Congratulations. And now down to our last award. This is the best in evening gown. Who do you think will bag the best in evening gown? This award goes to Señorita Banayaya Rosel Joyce Garcia. Congratulations. There you have it. That wraps up our special and minor award. Congratulations once again. And now at this point, in just a while, we will be announcing from 21 Señoritas. It's time to trim down our lovely Señoritas to top 5. So I think our tabulators are having the deliberation. So let's give them an ample time to compute the scores. They're checking now. So we're just validating all of the scores. So good luck, ladies. Again, we will be announcing the top 5. Parinig naman po, Candon City Arena. Sino po sa tingin nyo ang papasok sa ating top 5? Grabe, I must say, all of the señoritas tonight are very competitive. Kaya naman, talagang nahirapan for sure ang ating panel of judges for selecting itong 5 señorita natin who will stay until the end of the competition and having the chance of being our next title holder. So now we're just final checking our results. So good luck once again to our señoritas. But at this point, I would like to congratulate everyone. Can we just give a big round of applause to all the 21 señoritas? Being a contestant on this prestigious competition is really a big opportunity already. And now, we have the results. So now we have the results. This is in no particular order. Okay. The first señorita who will advance to our next round of competition. Congratulations. Please continue that big smile because you're in. Señorita San Esteban. Janine Erica Muñoz. Congratulations. Now, the second spot. The second spot belongs to you, Señorita Santa Cruz. J. Rose Chloe Ann G. Lopez.
last 3 spots. And this time, it's your time to shine, Señorita. Señorita Suyo! Yes, Stephanie Faith Ayunon. And now, the 4th spot belongs to you. Señorita Santa Sofia Andre Ganibo. And now, to complete the top 5 finalists vying for the title of Señorita Feria de Candon 2025. Congratulations, Señorita Banayaya Brazil Joyce Garcia. Once again, presenting the top 5 finalists vying for the title of Señorita Feria de Candon 2025. Let's give them a round of applause. And to the rest of our señoritas, congratulations as well for being part of this competition. So now, señoritas, it's time for the most nerve-wracking part of this competition. We will now proceed with our final question and answer. So good luck, señoritas. So in this portion, we would like to ask everyone's cooperation to please keep quiet and avoid unnecessary noise when the señoritas are answering the question. And each of them will be given 1 minute to answer the question. So now let's start with Señorita Santa Cruz. Señorita Santa Cruz, maybe you can greet all of your supporters tonight rooting for you. Thank you so much to my beloved municipality of Santa Cruz. Okay, now pick your question. In today's society, where mental health is recognized as equally important as physical health, could you describe the ways or strategies one should practice to maintain self-care and mental well-being? Once again, in today's society, where mental health is recognized as equally important as physical health, could you describe the ways or strategies one should practice to maintain self-care and mental well-being? Your timer starts now. Good evening, everyone. You know, Feria de Candon is more than just a celebration. It is the heartbeat of our city. And as your next Señorita Feria de Candon, I would want to use this platform to encourage everyone to prioritize their mental health, to know that their mental health is always their top priority because it is also just like a physical health. And the ways that I will do is to know to engage in physical activities just like exercises, to read Bible, and to sorry. Go ahead.
And that would be the ways that I would practice in order for me to take care of my mental health. So I would encourage everyone to also prioritize your mental health. And that would be all. Thank you so much. Thank you so much once again, Señorita Santa Cruz. And now let's call Señorita San Esteban. Good evening, Señorita San Esteban. Congratulations in advance. Thank you. Can you please greet all your supporters who are rooting for you to win tonight? Well, I would like to take this opportunity to thank my supporters, my family, and of course, the LGU of San Esteban. Thank you. Okay, Señorita San Esteban, you may now pick your question. What is one piece of advice you would give to the young generation of today? Again, what is one piece of advice you would give to the young generation of today? Your timer starts now. Well, the one piece of advice that I would give to the young people today is never ever give up. Because this quote reminds me that perseverance is the key in achieving anything meaningful. And as your Señorita Feria de Candon 2025, I will use this platform to inspire, to empower, and to make a real difference in this world. And that would be all. Thank you. Once again, please give it up for Señorita San Esteban. And now please welcome Señorita Santa. Can you please show some appreciation to all your supporters who are rooting for you to win tonight? I just want to say thank you to all of Santanians who came here to support me tonight. Thank you so much. Please pick a question. Your question. What qualities do you think are essential for a strong community and why? Again, what qualities do you think are essential for a strong community and why? Your timer starts now. As your next Miss Señorita Feria, I do believe that the most important quality that we should embody is someone who knows their culture and traditions. Because as your next Miss Señorita, I believe that when we promote our traditions and culture, it binds us as one. And when we do that, when we preserve our roots and culture, and as well as we embody the growth, we can build a future that is inclusive, grounded, and proud of where it begins. Because cultura fortis fundamentum, our... Once again, let's give it up for Señorita Santa. And now, it's your turn, Señorita Banayoyo. Good evening. I have to ask this. You bagged most of the minor and special awards a while ago. How does it feel? I feel grateful because among the lovely candidates, I was given the chance, and I was chosen by the judges to be one of the awardees of the minor awards. That's all. So now I think you're ready for your question. Please pick one. Your question is, in your view, how can traditional values harmoniously coexist with contemporary beliefs? Again, in your view, how can traditional values harmoniously coexist with contemporary beliefs? Your timer starts now.
Well, we live already in a world where everything is modernized. And we can balance contemporary beliefs with traditional beliefs by having the intention with actions and care. Because when we prioritize and when we know what to act in balancing contemporary and traditional beliefs, then we can prioritize in promoting and preserving our culture. Because when we think that everything is already digital and modernized, we as long as we prioritize to maintain the balance between traditional values and harmoniously coexist while applying traditional beliefs into modernized, just like. Once again, let's give it up for Señorita Banayoyo. And now, last but not the least, for our final Q&A, we have Señorita Suyo. Good evening, congratulations in advance. Can you just show some appreciation to all of your supporters tonight who are cheering for you? Thank you so much to all the Suyunians who are here right now. Agyaman Launay. You may now have the last question. How can tourism contribute to the preservation of our local environment and culture? Again, how can tourism contribute to the preservation of our local environment and culture? Your timer starts now. As a woman who was raised in an upland community, our tourism, for example, is the Munganayan Festival, wherein we preserve our culture, our tradition, and our heritage. That's why I am here as your Señorita Feria de Candon, Miss Suyo, to champion for cultural tourism, and I thank you. Once again, let's give it up for Señorita Suyo. And that concludes the final. Thank you, Sir Froilan. So we have the results. So once again, congratulations again to our top 5 finalists, and good luck. Ladies and gentlemen, few moments from now, we will be getting to know our newest Señorita Feria de Candon 2025. So with that, we will be inviting our presenters. Starting for the 4th runner-up, may we invite on stage SPM John Ray Gakula, SPM Karen Joy Lozano, MJ Joanna P. Valencia, and Mr. George Valdez to present the award for our 4th runner-up. Candon City Arena, are you ready? 4th runner-up is Señorita Santa Cruz, Jairus Chloe Ann G. Lopez. Congratulations. Congratulations once again to our 4th runner-up.
Congratulations again, Señorita Santa Cruz. J. Rose, Chloe Ann G. Lopez. And now we're ready for our third runner-up. So with that, may we call on Honorable Larissa Llanes, Honorable Erickson Singson, Judge Claire Singson, and Mr. Brian Valencia de Jesus. Our third runner-up is Señorita. Congratulations, Señorita Suya! Niesa Stephanie Faith Ayunon. Congratulations! Once again, congratulations. Señorita Suyo. And now, for our second runner-up, may we invite on stage to present the award, Attorney Vincent Tudayan, Honorable John Paul Singson, our Honorable City Vice Mayor Attorney Cristel Singson, and Mr. Bayon Alcoseba to present the award. Our second runner-up goes to second runner-up goes to Señorita Santa Sofia Andre Ganibo. Congratulations. Once again, our second runner-up, Señorita Santa Sofia Andre Ganibo. And now, last two remaining ladies, and only one of them will take home the crown tonight as the newest Señorita Feria de Candon. So once again, good luck, señoritas. So to award, so we would like to call on the presenters first to join us on stage. To award the first runner-up, can we invite the BM Erickson Singson, Vice Mayor Cristel G. Singson, Bukal Payina Zaragoza, Mr. Marvin Diamante. And for the Señorita de Feria de Candon 2025, may we invite the Honorable Mayor Eric Singson, Ma'am Grace Singson, Miss Anita Rose Gomez, and the Honorable Vice Mayor Cristel Singson to present the award. Good luck, ladies. And
And also, can we invite Señorita Feria de Candon 2024, Miss Ishin, to please also join the presenters. Who is your Señorita Feria de Candon 2025? Parinig po, Candon City Arena! Sino? How about this side? Both of them are deserving. But now, I'll be announcing our grand winner, our Señorita Feria de Candon 2025. Once again, I will be announcing first ang ating Señorita Feria de Candon 2025. So it means ang aking pangalang hindi babanggitin ay ang ating first runner-up. Señorita Feria de Candon 2025 is Señorita Feria de Candon 2025 is Señorita Congratulations, Señorita San Esteban Janine Erica Munoz. And that means our first runner-up is Señorita Banayoyo Rosel Joyce Garcia. May we request Mayor Galanga of Banayoyo to please join us to present the award. Once again, congratulations to our first runner-up, Señorita Banayoyo Rosel Joyce Garcia. And also, we have here the Honorable Mayor Galanga of Banayoyo. And at this point, may request Mayor Elaido of San Esteban to please join us to present the award. Ladies and gentlemen, she got the highest score. She is the embodiment of grace, intellect, and purpose. Your new queen, Señorita Feria de Candon 2025, Señorita San Esteban Janine Erica Munoz. Congratulations once again to Señorita San Esteban, together with her Honorable Mayor, and to the rest of the ladies. Congratulations! Hail to your new queen! And now let's have a photo opportunity with our judges, our city officials. Before you have your first walk
as our Señorita Feria de Candon 2025. I'm done hiding, now I'm shining like I wanna be. We dream it hard, we came so far, now I believe. Congratulations, Señorita San Esteban! Congratulations, Señorita San Esteban! Come on, make some noise, San Esteban! And we will not end this competition without giving the floor to our newest queen to have her first walk as the new Señorita Feria de Candon. So after this photo opportunities, together with our honorable mayor, with our lovely judges, thank you so much for being. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Tiradpas, Tanawag. Unang gugay mo na ipangato tatay. Ti intay apo pa nagtatarip nung iti baro nga aldaw. Mo may baro nga aldaw, may kadwa apo nga aldaw. Iti bulan ti Nobyembre, damo apo nga bulan. Balbalyan tayo manan apo. Iti manglikmot iti sangapulo ket 2 nga bulan is equivalent to 1 year. Apo ya. Lakat sakbay amin dagiti pambanag intay apo pag-iinliliwan panagpipinadamagan dagiti natanawagan tayo yan napanatnagan tayo apo nga resulta iti lipas apo nga panang silibrar iti Christmas Day kan iti New Year celebration iti programa tayo nga Tiradpas Tanawag ken of course iti taraylat iti flow ti programa tayo umuna po dati samiweng oy dagiti nasubyanan apo ti pagtayganda dagiti nasubyanan apo ti nabayag nga inililiw apo iti inililiw apo dagiti basiknan nga tinurong apo nga nabayag nga daytay pinanapanawan napanawan no pinanawan la kita kumusta apo iti intay latta panang rugi manan iti daytoy panagigasang gasat iti uneg iti maysa nga tawen ya dagiti nasubyanan ko nakon daytoy ban ti taray ti programa tayo sakbay dagiti pagpapatangan tayo.
Yan na jati first music tayo. Ngam kas ati ridaw na laang po dati programa tayo. Tata, magbingayan tayo side A kan side B. Uno right and left. Kita ante man nati naking kanawan apo. Iti binanag, iti dahito talagang selebrasyon, datayo amin, akakapsat tayo amin, yun, anya apo tinagbaliwan, ti biyag tayo. Anya dahil ti bambanag manen, nga kari tayo ngentay apo aramiden. Kaya kumusta apo, dagiti anak kari ini, nga lipasan na iti may satawan. Kita nakita na po ti resulta na. By the year ends, this 2025, ti bulan data po ti Disyembre, ditana na po nga eksakto nga nakita iti nagpintasan na ket na apo nga nagbabawyan no dikit di nagyaman kuna na narigatan na iti unos iti nakatawan. At dati pasat na iti bulan nga engkarkarigatak nga inaramid. Kunak no irukmak idi. Kunak no irukmak idi kariga na. Kasi na po Diyos, granting talagang naaramid ko. Nailipas ko. Teta nakita dagitay entry, nagkurangak, dagiti nagkapuyak, hindi nga at dati mid-year, di jay nga kanganganik insurrenderan, ngam baglagi din, ta napintas apo dagitay encouragement, innovations nga na awat ko, isol gabuna, nga dahito kita balagi nga naanusakan na ilipas ko. Uy, sino apo dagiti kakasta nga naglakam. May sagbutan dito na, tatay ko na kon ado apo dagitay narik na tayo di iti uneg ti duwa nga bulan duwa nga bulan ti sangapul ket duwa nga bulan iti taon 2025 itabanan another round of year 2026 anya iti action plan bumanan iti biag mo alaman tatay ko na kon no anya nga bulan iti narik nam dagday nakana nga challenges iti biag mo dahil tatatan ti amomong nga aramiden, amomong tatang nga sakbayanan, ti preparasyon mo kata talaga nga tatan, masaparamton, basbasiton ti sang atemon, nga so na nakarigatam idi, basbasiton iti barik na nga awitan, gapo ta nakita mon iti talaga nga nagrigatam. So, your preparation talagang adatan apo niya by the year 2026. What are your New Year's resolutions apo? Yan, kasta iti talaga nga makunak, kasta ti bakuna tayo amin, kat may pesa po ti pagyamanan tayo, dahil ta Lord, di ka di. Sakbay nga pagyamanan, di nakatulong kanyam, dahil po kapitik, ken arasa sunukalbit ni Lord ken kuana
Tapno ti kas tulungan na ka. Kas jay apo data. Ada jada jay blessings ngayon pa yun na. Dagiti karkararag mo. Tatakas tamanan apo iti. Arami din tayo. Amo ko na. Gapo kin ni Juan de la Cruz na tinulungan na. Gapo kanya na nabaligyak. Di mumutan above all. Ni Apo Diyos ti talaga ayan na iso tinang mandara. Dahil nagkalikago mamisi iso kanya na. Kaya iso nga adda nga dimteng. Dahil nga panulong nga mag-amo nga mamaw nga naggapo kin ni Apo Diyos. Lagi ito nadunto pa po, tintay talantanan, kalpasamampar, dagitoy nga pagamo. Saktayo ita, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tap na makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tap nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Isu Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayadan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Isu Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits mo na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. May sa kapatgan na tradisyon kada tayo a Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sa malubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Adyam-yaman, karagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanangrambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken agyaman iti Apo, iti basit ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. Toy kapsat, ama, ken gayem yo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti pusok ani Grace, ken si bubukel a pamilya, iabrasa mi, iti naragsak a Paskwa, ken nakapia kuma, a baro atawen kada tayo. Amen.
Tinanong mo akabsatyo kin Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, kahit adto'y manen nga may kumabkablao kada kayo iti dahito Paskwa, kini ti sasangbay ti baro atawin 2026. Sabay kumata, ragsak kin nananay asalunat yung madda kada kayo, kasi ragsakan ti Paskwa 2025. Yan, kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungan maysa, iti umay manin atawin 2026. Manayin, to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Tirad Pas, Tanawag. Ayon, danti 47 nga minutos kalpasan na po ti alas 3. Madamdaman, nakasikawil ba na ti oras. Kasabay tumutan, ti panakalipas ti trabaho yun, nakasikawil kayon tumutan. Hello, apo, nagatay kamangmat, apo ti senior citizen, nga pada tayo. Kasadnomat, apo, tinarik nayo. Nagbaling ka di gimmanay kay apo. Nagbaling ka di na dimmakal tinamnama. Nga mangsago ba nan ken manayonan titawan. Oy, manayonan tipigsa. Tatibakit di puunan tayo apo. Iso da ita salunat. Once nga ti salunat po kat adda ti kungkunana. At damutan apo ti panag-negative ti panunot no maminsan. Anya nga rin ti masapol. Hangka nga maupay nga mangkita. Mangdoktal apo ti rumbeng. Ti tayo kunada, dagiti eksperto apo iti salunat. Siyempre, dagiti doctors. Masapol nga dagitay na sustansya iti taraunem. Oy, more on vegetables ako kunada. Kasadaw. Kasado no dajay maysa kata iso ti marikna nga pumigsaan ti bagina dajay oily foods. Amo may soro na iso na talaga iti nakairwaman nan lakat naman pay kasta at tulat tapot apo dagitay encouragement nga mararabid no pakasekdan dagiti kakabsat tayo nga apo nga senior citizen nga idaduluan na po dagiti presidente. Masapol ang niya po presidente ti senior citizen kata napigpigsa ti pakita na kada iti kamiyembruan na hangkit di nga iso iti mangipakita iti paglulupuyan na dato ipaaylaan dati kamiyembruan na iti panag iti kaasi na kengkuana. Oy, palagay ko manumot siguro ti kasta ngem anya nga rundo kunada nga iso no dimteng betem dati panakarikna na iti panag lalo nga panagpababa. La, iti kami patangan tayo, kwa tayo ka signan apo nagijay, anda iti sisinta iti tawon na nga agpangato. Yun, ket dagitay mo adda mo ti 40 nga agpangato, adda under ti preparasyon damat. Na mabalbaling kano, ang kano kumanga kasjay, mabalin na ya. Dudumteng tunday tanapo niya, kastala nga po iti pagsaadan na. Suga po na, tagitay nangisayang kabat, tagitay programa da. Another additional da amok iso iti nagbalin nga motivations tayo kunakon. Tatno at nga mapatibkar, da jirik na, mamati kayo. Hanyo apo nga panasaseggan di jamay sa nga senior citizen, da kayo nga nabababapay ti tawon na. Tatno upayin nyo lang. Kasanong kurtarabidam. Mapangkagaro di may sa malmaldayan. At adda nga ipakita. Alakas tala nga po. Nya nga pimpimang kamot. Nya nga dintan niya ti pagpagting mo. Muna para napadasan na di. At di kasto ko nagpigsa. Supposed to be saan nakasjay. Tiwagas. Anya nga ron taramidam. Kita motivations na di papigsaam. Apo na di na encouragement. Hangkit di nga daki garuga pinaluboy maon, no, di ba? Kankawam kasa parampa deta. Adupay ti madanon mo. Oy, dahi ka kasjay nga pasat na. Mamati ka talaga kasjay. Ngam no dahi talaga nga piman lang arudan.
at adda mga pamupukawon tinamnamanan, ay wag namang ganon. Kastabot laang dagitay ag negosyo, ya. Iti binag ti negosyo mo taga kasjay. Gaya mo laang mga tayo tansya mga apam mo o payan na may sa kagwa. At dagayam tinalibad mo nga kakonekta mo iti negosyo nga kaparehas ba't laang dagita at nga produkto na nga ilalakaw sa kalpasan na mapamubot talaga pera de los Benos pera de los Benos kasi ay apamubot o payen tapno tikas taga napigpigsa dahil ayan tinaki panigam ye partnership mo iti may sa nga kasking kanya business minded wag namang ganon o dahil kumastabat apo dahil iti drivers kasat numot apo ti nagbalimbag na encounter iyo kapayatan apo dati celebration before and after activity report akong kunada anya mo dagiti na nariknayo nga bambanag tapno nga ingkay datay nasalaw kabayatan na po itileta nagkunak adda kadwan na naisem ta tiga po nagkakwa saang rumor na di maysa nawan di target na ngem kadwan na mo da di rumor kas nga datay talaga nga akasla agliw-liw tilamus wen dati ko nakon oy dahil tanto mo nan nga sagsaganaan nagati apong drivers iti tricycle nga motorized tricycle ako na tayo na dagiti obligations da by the year 2026 dagiti presidente to the presidents nya tinakita tayo nga dati talaga mga dagiti kabayatan na po ti 12 months iti tawan na 2025 nobindag iti paragpasadaan anya dagiti dimteng kada kayo karit bet laang as well as data nya iti talagang narik na tayo amin na po dagiti ti na experience bindag man ti agriculture iti sektor man iti transportation anya pa iti sektor apo dagiti iti bindag apo ti peace and order oy dayjay apo mapantay man di peace and order nga makungkuna niya basta anya dagiti nakita tayo nga medyo nakaitad iti basik nga problema iti aglikmot kadun na apo dagiti motorista o dahita ti daduma pa nga kwangam panagkunak binaybay-an lalaang nagataoy ta naminsan laang ngayon paayda imbagadan da talaga nga rumbang iti barangay da seknan apo kada tay wab-wab nga motorsiklo uy iti pasat nan sa ti first district jak amo di junol lugar iti social media nakakita kay nga pinilpil da apo dagiti mo mapler dagiti lugang na nasusukir ti motorsiklo alakata rumbang laang da dati panang salungasing apo itilintag kingka nga maysa panagkunak dayta talaga ti adda iti buong rekdam kang kapampanulutan makikita apo iti kina personalidad mo makikita apo ti pudpunno nga ugalim ken panunot haanang las ken pangal ladawak ada jayen nakita de kinapudnong nga nagpaiswa na mo apay gapo iti linapsim mo nga pagditagan di jay pala nga punto nga ti motorsiklo nga datay rumbang surutan tayo paglintagan na kat sinalungasing mo how much more pa nung nagiti bambanag never nga lang ka no siya ti pag-aplikaram haanan apay nakita niyo ugali mo tanong duduma ka nagiti ugali na po ti kakasta ka talaga nga itugtugo dan tulata uray manuntong ako nang agbabawi da di nanto nararmiden no naibaldit apo na di nga rikna ta since birth ka data ka dinagkaroonan iti datay makongko na nga nagnakabon na makasjay at talata ti bilda na sabsabali mga talaga niya iti nagbatan na di talaga nga nasingpa kana dati kungkunana at dati paspasubag na itugtugot talata nga aging gana iti aglakay kunadan to dati tindakdakkel na ngamin indakdakkel na ngamin di kastang ugali so aging nga na ita pulos pa ingang ko talaga na
nalpas ba na hindi taon, at da palang ti din ng utang kanyak. Ayan na talaga. Kita diut biyang apo dagitay talagang nasisingpet sa lodwan tayo. Ta talagang sipod pa idi na aginggan ita iso na po no makitkitam deta iso ti mabalin mo nga pagtuladan ken pangi-referan nagiti bambanag nga nasken apo nga iso iti maarabid. Then at the same time mangibinglay tubutan iti ket na alangan ang sa motong palan no may panggap iti peace in order ti kastay no kunanan to ay saan nga mala ti dinudugsak iti panangisurom sir iti kasta padasem kadi nga alalay laeng iti talaga panagipatang na tao kalpasang nga nakunamon da je tano ayan na saan nga naskengi bagam nga ipakitam nga nauyong ka gusto ko din da jay sa bagay husto naman minsan Tadya may isang tao ta aramidin na gamin ta lakaan nakalaang kan saan nakakababain agsipod ta sa among amay turod iti pumapispis basit aramidin na awan data kabuting nak data o rin nagpabanurburak nito lakon na mabutong tukanyak data kasta kakadi sino apo dagiti nakailawan manan iti kasta nga aramid panagkunak guduan tayo 50% ito papanak ijay napintas tarabin of course tayo sunto iti kadwag ng mangsobli ijay side B iso dagiti soksukir na tabarbarin no maisurot tayo iti lakon tayo nga nasisingpit kasta po iti talaga nga pagpidasan na iso nga adu amo tayo nga adu apong dagatay sarsarita iti binag iti daytoy panangi-share mo sharing nya tano committed kay tinatang nga manag na adati na share mo yun very good ngam no linibasam laeng gabot awan ti kasunduan yo kasunduan na mo yung mutanay na kasunduan di jay kalaan ka di iti pagpatagan na agbaling na patagkan nyam no adda ti kasjay nga nailukot iti kasta ka nga banag yun alag niya nga rin talaga kasta ti natanawagan tayo ang may libak apo kan kitaan tayong tumadamdama dagatay na dumadama apo nga klase iti naaramidan manan dagiti kapulisan tay kunako na po dati programa to yung nga adu tinatanawagan na karaman ditan na po dagitay pagtengkan na police report mari po da po ti enteramente dito Region 1 iti probinsya nga Pangasinan La Union Ilocos Sur ken Ilocos Norte mamati kayo ban wenno saan dahil bilang apo iti talagang manipod iti December 21 nakawagasan niya talogasot nga nationwide malaki di nga vehicular traffic incident wira pay apo dagatay krimen no krimen tayo kuna tayo so dagatay panagtakawan sometimes at dapat datay fire incident nyapay at dapat dagatay shooting incident any kind of untoward incident apo dagita po ti talaga nga natanawagan tayo dito lang antay nga mapanjibangir dito lang Region 1 ta kitaan tayo apo dagita talaga nga napasamag sakbay ken kalpasan na iti selebrasyon iti Pasko ken ti New Year oras tayo alas 4 sabyan nandang ito pa kalpasan dagitoy apalagay pa Tirad Pas Kakailyak dito'y galimuyot. Abersahin kayo iti daytoy nga Pasko. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Karkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon iti tunggal pagtaingan tapno marik na tayo
ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa, kinagasat at tawen, 2026 tayo amin. To'y anak kinkabsat yo, Mayor Jesse Balingsat. Guyod, Galimuyod. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Samat, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. Una-unay, mangkablaw kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid. Kahit nasa awan full blast the implementation dato'y panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman ak kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agnina. Tirad Pas, Tanawag. Okay, dan tinapalabas nga innem minutos kalpasan apo ti alas 4. Wen handa kayo apo nalipatan. Nay, sakbay nga tanawagan tayo bambu di kadagiti merkado publiko.
nalipatak apo tatay niya. Dagiti agkasangay atawan nga bulan pizza 2. Kumusta? Happy birthday kada kayo. Bueno nalpas sa celebration yun in advance. Kapag isurata, kapag isurata may kadwa pala ang bulong. Ti bulong, ti kalendaryo, ti bulan, January. Yan, more birthdays to come. Bueno nalpasan, iti ka. At talaga ko nada nga nagastos ko amin na di Christmas. Apay hamo binajitan, eksakto ka di. Dapat di 50% para itinajay sa bali pa data. 50% man lang itinajay. Oy, gura kayo tatay, ibasa tayo. Podno data sir, tawurin da kami. Kaya talagang impapas mimit. Nekat pa iti gurang-gura iti tumunggal may sa karubong mo da dyan. Sapay kumapot iti sumunod tumanan kat naragragsak kamin tumanan. Kunamot ni pagayam tayo ni Doms Cortado ti Barangay Kalawaan, Candon City, Ilocos Sur. Yun, dagay apo. Iti kalman nya sakbay apo iti kwa sakbay nga kitanta yun to dagiti pagteng ako nakon ket iti public farmers market iti 30 agsapa apo ti 31 December 31 nakaw talaga nga nakadado apo ti aggatang iti karne, meaning to say handa pa nakagatang kadagiti imuno na nga oras, uno dyan December 30. Handa nga pinusik na dyan talaga nga refrigerator na. Nalakaayamot. Tama nga no na yung kinatang dami ng kanay. Mga no, adamo ti electrical failure. Uno dati panag-brownout na. Idi nagsapan iti 31, nakaw. Napantay mo iti naganan iti public markets. Nagana iti farmers market no sa din no na asing nga dajay hawampay ti pagsabatan yun no yan aring na hawampay ti pagsabatan yun gapu iti kaado tapay nga may nawang pagsabatan yun agsumbangir nga ima kat adda ti bi na nga sopo yun silupin nga nakaikargaan na kita ginatang na tapos sa balin to palang taltalyaw na oy anya na po nga swerte lat tabot na po nagitay vendors, market vendors tayo. Nausikdan apo iti presyo, nakita tayo, awan iti itataluna. Anda apo nga dati kaslaga po, taado, taggatang. Awan iti nagkiring nga ipangato apo. Ada lang mo, nagita kaugol yan nga, na yan. Ngam nagsaltak da, talaga da dyan, tartaraga presyo, iti kada kilo iti baboy. Iti karnit baboy, kung nakuma. Kastabot apo, nagita karnit iti manok. Kumusta ni Apo Kapitana Lloyda ni Kapitana Lloyda nalipatan niya basta ti Bugasto kaya na Ma'am Lloyda Bugasto gimatang tayo buking kwa na o dahil gusto ka presyo tinang tadan na dahil hantay na po nga kung basta gusto yung presyo niya, dalaki dito. Tanumapang ka apo ka na kita pagkatang niya, masaplong ekspektara mo na kasjay. Iti presyo, ta iso ti nagkwinta amon. Nagkwinta amon dahil ang napanan, naggagatagan ka na iti kasapulo na yun. Malaksig ka na iti lapusan. Dahil ang presyo ditan. Kasi niya, di ba Ma'am Lloyda, magpaiso na dyan ko na ka. Nga kuha niya, sa balin sabi ko na ni Ma'am Lloyd sabi ko sana ti market administrator. Yan mo nagkamali ka. Wala kasi so nga itimot fish section iso latta apo. No adaman nagbaliw na ba sila Kasi talaga nga dating nga presyo niya. So nga dayawan tayo bang congratulations nga dakay aming vendors apo.
iti kinaanos tayo nga napan iti dayta nga nagtagtagila ko tanu awang kayo met dinno nga rubot ti kumarapkapan apo dagitay consumers tayo pakiramanak. So apo dayta ti sitwasyon na nga talaga nga as in nga nakaadalo apo ket may sa ti nakaiserbian na talaga. Ida dumamay inserbida mo apo iti panang pagnegosyon da. Dagiti addaan iti nakita dagiti chitcha. Dagiti itiri. Susukuro lang din nakita nga ginulpian dan tano arig mo uno dagiti may salang kasi kay bi na kadado alang nga para ti pamilya na. Dagiti mabalin posible nga dagiti adamet iti tindaan ito uno dagiti itiri iti lugar da. Yan. Kaya dagitay bot individualan at dagitay bot babasi mo jigamda nga kasta ti binambanag na nga pang ginatang matan no inamiris ko kumay di masadutak to bot nga mapang mangkita karagitay da dumapag nga seksyon ni vegetable section ngam dagitay talaga impriority tayo nga pang kinita dagiti awan ti dumalanan ti pang gumatang no yan arig na ti kasabag apo iti aggatang. Dijay pasat na iti kasuki da. Dijay chicken section mo as kastabot apo dagijay. Iti makita tayo apo nga garaw dagiti tao. Nga awanan da makita ko nila babalin da kasto. Dajay agtawar awanan. Basta lakit di napintas apo di pilinan ison talaga iti gatagandan. O di ba? So nga tayo kunakon, alakat nagasat tayo amin, dagita kita dimteng apo, dimteng experience tayo manan by the year 2025. Iti binag apo iti market experiences apo, dagita kakasta iti narik na tayo. Sinomot dagita na shortage anya nga raw kasta nga po ti biyag. Dali pa naka-short at talaga napandamot na pinasopo-sopa na ni karubadan. Uy, makita kilig pa niya. Dagitay exchanges sa kung dagitay tradisyon tayo. Kumusta bot apo dagitay kakasjing wagas. Dagitay pinadigo system. Datoy, iwe kunak lang apo niya, ta isu apo ti imaris tayo latapo dito programa tayo tirat pastanawag madamdaman to dati ko na kung dagitay paspasabak iti nagdudumang lugar ta malagip ko lang kami mo ti sitwasyon apo ti market dito'y farmers market sakop iti barangay San Nicolas Canton City Lucas kastabatan iti Santa Lucia nay barangumong sa dayay yan nati city pa municipal market dayay ti barangay Barangobong Santa Lucia. Kumusta kayo amin dita? Kasat no mo ti nakita tayo garaw na iti panagtagtagila ko tayo mayat kadi iti talagang nagsada na mayat oy gore kay man tayo ore pa no kasi niya sagutan kayo man na po dagitay ti music but dagitay entry bimato ti puso na nga pada tayo iti luunag iti dati pa nakarambag apo ti New Year's Day.
Iso kami nga pinili apo na dyan niya, supposed to be ang kuma. At nalagip ko lang ngamin data nga sunata Kakabsat ken gagayem. Ngam kaplawa pampay mo dagiti super listeners tayo. Iti Barangay Darapida, iti Martinez family ni Nana Piling Martinez kang kastabotem ni Prudencio Junior Martinez iti Barangay Darapida, Canton City, Luzon. Pakairaman mo na po digay nanobo nga barangay mi ti Gadingan family at dagadita ni Romeo Gadingan, ti Molina family ni Raymond Ramon Molina, kagastawatan ni Manong Jory Bingbing, o kastakan ni Ryan Bingbing and family. Dagiti po ti Karaman, dagiti na mga dingding aglata, dagiti na duwa mga programa tayo dito DZTP kan ti TPN, ya. Dagiti damdamag kang kastabatan kadagiti sunsunata ken makaited ti linglingay. Kasta iti talagang biag itayo nga sangkapada ditoy Ilocos Region. Kitan tayon to man po datoy tapugan tayon to dagiti paspasamag niya. Umunan to kitan tayo datoy no kasano iti uno sinno dati biktima iti panakapuor ti may sa pasat ti sanikwanan kalpasamampay dagito yung nga palagip. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat karadkad ken kastamet nagtultuloy nga pamindisyon iso kumati adda nga ipaay nati sa tunggal maysa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata pada-pada tako amin ay nasalunat as inta ko pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina ket matagot-tagot ako amin nakyang o nan ilit ako ay San Emilio. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Manipot, tinagan ti LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakailyak. Iili tayo nga banayoyo, tinaragsak nga Paskwa, kinagasat abarwa tawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumabkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Galan. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Saktayo ita, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo.
padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, isu daytoy ti kagasatan nga aldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw a panakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Okay, ang subsublite programa tayo. 27 minutos kalpasan ti alas 4. Dayti ban napasama ka po nga kitaan tayo datoy hanganamnamaeng nga talaga mo ti pamilya. Datoy dimteng nga trahedya mo iti belongings na po. Daytoy fire incident nga napasabak may sa apo a barangay iti Ciudad Acandon. Napasabak daytoy talas 3:30 iti Parbangon. Apo talaga mo niya alas 3:30 ti Parbangon. Iti sakbay iti daytoy New Year. Ket na-report dati talas 4:50. Ket nagrespondi damat apo talas 4:55. Kitaan tayo man na di pa nagresponde. Dita duma ke dati abutin apo iti abutin ti mano nga minutos. More than 20 na kada iti napalpalabas ngam dadyo So nga kablawan tayo ma'am ti fire department iti Ciudad Acandon. Iti kinaingat dalatat 24/7 iti operation kastabot na po kada iti kapolisan tayo. Naitatulwan na po ni Police Lieutenant Colonel Rodel Del Castillo. Iti talagang naingat apo nga panangi manbandar na iti supervision na kada iti police personnel. Napasabak dato iti maysa nga barangay iti Ciudad Acandon ti biktima po kat agtawon ti 78. Nasawang kan maysa dato nga manalon ken dagita gindag apo iti maysa barangay iti Ciudad Acandon. Ti witness iti letang pasabak dayto iti maysa nga babae nga agtawon ti 54 balong kan na manalon mutlam. Ket parehas dagiti apo nga agenda iti Ciudad Acandon. Kitan tayo man apo dati may basar iti police report. Dagiti personnel ti Candon City Police Station nakaawat da apo. Ti may nga phone call uno tawag nga impatamag da nga kanyada nga dati fire incident ket tumtumparan iti data nga lugar. Particularly iti dati bodega nga masarakan ti Abay. Ito residency iti dato'y biktima. Insigid apo nga nagrespondida ket inkoordinar da apo ti Bureau of Fire Protection para iti tulong nga ipaeda ket nagproceed da apo dito tatakabak lugar.
Dati witness kating baga dati witness iti alas 3:30 iti sumalagapit sa apo dito nang nadlawang dati bodega apo dati biktima ka dati iti mapopuoran iti data gundaway. Iti data nga juncture no gundawan niya nang patulungon apo dagitay kamang iti nagresponde nga panakabagitilit iti assistance apo. Puno dato'y nakadlaw nga batay witness, hinsigid na po nga nagtawag iti tulong apo kada iti karuba. Iti panang sorpresa, iti dato'y nga puor. Kahit kanayunan na, sigun apo dati biktima pa'y, ti bodega dato'y iti aramid laeng gayam iti dato'y light materials. No light materials ko datayo apo dagito niya, dagiti bambanag nga nalaka apo nga maasingan iti pudot nalaka nga dagito ket kayangkamon apo ti ore basit apo nga agtaon nga puor nga siyempre talaga ti puor kaga agtaon apo ti mangrugi iti basit. Datoy ket awan met lakit di apo iti dadangran iti datoy nga pasamak niya ken iti panakaimbestigar na ore kada ito ket under investigation palang no anya mo tinagtaodan apo dahil nga puor iti data nga gundaway ngam na idep apo dato na deklara nga ti fire out data ka alas 5 iti agsapa na kasenyora niya alas 5 iti agsapa kada timpor data alas 3:30 kada sa uno natay kada na talaga nga sigurado napatayin na po ta ultimo ko mga bigkang katawanan data nukit kitaan tayo ta alas 3:30 nga tempor apo nadlawan datoy naka-witness iti data gundaway ket kasla datay oren no siya kakwa ta no kumaag papapotok ti gapona no kumaag karagda papapotok iti 13 kasta tagamin no 13 kay iso ti pasansan apo nga iso ti pagtataodan iti puor ya kaya nagtayo tawag dyan na tayo faulty wirings apo ti kuryente kakasta po ti pagtatodan na kaya ito may panggabag kadagiti ko iti panagusaran no dati overloaded ko no may panggabag kadagiti Christmas light hamot tatan kaduan na kat 99% ngiti agusartatan apo kadagiti Christmas light kay subot na datoy naganan awan ti baterya na uno pinatao datoy solar panel at ati solar panel na nagiti Christmas light atan ya nga agidip tulatan into no maibus batan ngam datoy apo talaga nga safety manipod iti puor safety manipod iti panagoberlod iti data ya iti datoy pasabak iti fire incident sa bagay tultuloy pa lang ti panakaimbestigar na datoy ta awampay ti makuna awampay ti may baga no anya iti nagtaodan na ta data alas 3:30 ti parbangon how much more ko mga kinamang na no saan nga nadlawan natin may sa nga balo nga babae iti kasta alas 3:30 ti parbangon nadlawan na kaya sa mo nagpamayanan datoy ga timawag butan iti nagpatulong ka iti karuban ta siyempre nya awa mga nadakabat iti damag datoy no kasanumot iti nagbabaatan da no ti distansya daw kuma iti kakaroba kuma kas pagarigan kita mga halos agdikkat kuma dagita apo ti delikado niya ngam no iti barbarangay kaduan na ti distansya ka dapat ti distansya ti maysa kanalang maysa nga kayo uno 30 steps iti tao iti distansya ngam dagiti daduma halos datay tinagbatan dalang ka datoy diding kasjay tabas delikado apo na dyan nang nangurunan to no hang accessible na dyan lugar nga circle na po ti fire truck kahit no dagiti lang nawaywaya ngam manmano dyan dato ba ti uri para kanya magigtuta mo ti kasuya nagtaodan na nga ta dahita nga puor nagtaodan na nga ta ngam under investigation pa lang hamang nga mo nadakabat no mano iti worth iti damages iti datoy pagtalang datoy biktima nga agtawon na po tinasurok nga 70. Lakat datayo na may panggap apo ti datoy kakasto nga datay ko na nga pagsasaw
imbag kanu da jay matakawang ngam da jay biktima iti puor. Depende data. Da jay speaking lang may panggapapo apo ti niya. Depende data. No ti fire incident kat initial lang iti nangrong iti basil lang mas okay. Ngam sa palo ko tadajay puor no minsan ga yan adayon na po sa makita. Ngam dajay thief incident ket saang nga makita madiskubrin to lang nan no awanton dagiti items iti uneg iti pagtengam o di ba ngem may sa apo datoy same with iti data iti panakanad dagiti safety precautions apo nga intay lataramidem no may panggap iti thief incident isigurado talaga po nga nakasera amin dagiti mabaling entry point dagiti perpetrators entry po ken exit point na kaya nung may panggap iti panagandad mo kanil pa na ti puor iti faulty wirings kitaan tayo ken latta apo dagitay octopus connection iti liklikan ken of course ako no dagiti ubing alikuteg idulin tayo apo dagitay posporo dagatapay gusto sa rata ti posporo o dagatapay lakad doon yaman iti talagang pag naganan dati posible nga pagtaodan na po ti poor dagita iti kitaan tayo. Siyak to pa Tawore no kuna tayo nga may baba po yung safety box iti kuryente. No kasta ka nga pimanaw kan 100% nga awan. Tawore pa'y apo di panawam kumakarobam pali iwumit kita amot di pagsada na. Amang angkit di, no damo dati rimuaran day. Nalipatan na mutang inidap apo dati ang renan. Kastabatan dagajay dati rice cooker kaya automatic ba datan once nga na natay na naluto ng kata napamutan iti warm lang niya papapudutan na namudlanganan. Dahil lang nga dagiti makaliway apo nga nakasaksak kasjay apo makasaksak ka tiga dagiti alikamen tayo nangro dagiti dati power service na kaya delikado dagita. How about dagiti water electric pump awan ti kuha na data tilang problema ti data kung nagandaran ka dato kung nagsawaw apo dayay itabot na po iti ayan nan iti runutan na matan dakkel matan iti bayadam iti kuryente so nga tino ararabidik to maminsan ka i-ofcom nawan ti mapanawak iti balay kasjay ngam na di speaking nga may panggap iti datoy precautionary measures tayo iti puor kan iti takaw dahita apo iti talaga nga kitaan tayo apo sa anyamang nagundaway anyamang aldaw anyaman taman to kasyon unawam kas talata po tagbanatilingan tayo apo aramiden hantay lata na po nga agsisigurado ti karroba tayo tamang numakapano hamong ag-steady ti pagtayaganda bumanaw dabot akaslaking kaslakanyak batlaeng di ba so gapunang dati bagbagak apo maulit-ulit nga madalat tabot apo dagitay makalipat amok nga nalalaing tayo apo may panggap iti panagalwan iso nga awan ti kaslata dyan nga maipalagip tamang dati pakailawanan di ba nung dadumag ka dati biglang awis dati biglang invitation nga isumot ti pagragutan tirik na di kita nga senses apo iti talaga nga pakatikawan kaslakanyak to pwede hindi may tayo dito trabaho tayo kaya nadlawak lang nan believe it or not but nalagip ko lang nan tawan ti kadwak at di pagtangak kaya day tay gayam ang angrek apo nga mani dadi kaming kos niti dadi adda iti may nang ipadawat ti may nga salop libre nga dati malinta nga mani gapo apo dadi exciting ko awan at talaga dadi rantak at talaga ti aganger napukaw moten iti kamampanunot ako dadi moten panag-duty tayo iti adda iti panunutan kalpasa nga ginantak dadi gas stoven nako inikabot din danon napukawon na jay panunutapay ngamin awan tirantag nga mangangar iti
Mani, ngam ga po taad ti bigla nga may mo nang ipadawat, inaramid ko na po na yay. Anya na napasabak, inaramid ko, baglakit din, taad ti load dati cellphone tayo, katahampay ng kapano dahil karuba tayo kat tinawaga ka, when uncle, itimbagan na ti resultan, when uncle, naksat aminan. Baglakit din, nata nakastrak kajay ko, hanggang nakailak pa gamit yung kusina. Iso ti entry po nga simbrikanan. Yun, thanks Lord, kung kunakon. So, kuna natin itidata, lesson learned laang gayam. Ya? Lesson learned laang gayam. Okay, 40 minutos, kalpasan talas 4. Subyan ang dagay pa kalpasan, dagito yung apakabot. Nawag ti Espiritu ti Paskwa at dako mga kadatayo. Agyaman tayo, ti Apo nga iso ti poon, ken kapo ti Paskwa tayo. Ngem, iti baet tin tayo panang rambak, iti naisang sangayan nga aldaw tayo, Kristiyano, laglagipon tayo mat, ti salon at tayo, taday to ya panawen, ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo, ket mangipaay ti parikot, iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salon at tayo, tanaragragsak met laeng, no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi, kablaawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Paay ko di nabara kablao ko, iti daytoy a Paskwa, sa probinsya ak ditoy Ilocosur. Sapay ko mata ti baet, iti paspasamak, iti tiyempo, sa grapen tayo, ti bendisyon. Ken iti kinaragsak, ti panangrambak tayo, ti kapitasan, na selebrasyon tayo, Kristiyano. Manipo di ti pamilya, naragsak a Paskwa, ken nagasat ang barutawen tayo amin. Kaya anak ken kapsat yo, Bukal Boy Hernelia, giyaman ako na. Naragsak nga Paskwa kada kayo amyan, iti daytoy nga Paskwa, sapay kumat mapno iti puso tayo, iti ayat talnaken namnama. Agkay-kaysa tayo, kas maysa nga pamilya, ken agyaman tayo ken ni Apo, dagiti adu nga bendisyon na kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year! Yabrasak man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma tati mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat
para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan, toy kumapkablaw kada kayo, Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay, God bless us all. Narbakan, na isang sangayan. Original asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat na so makatulong maten iti kasapulan dati babalay da. Nagado nga kaka. Tirad Pass, Tanawag. Okay, naibasita na po ti nakabitin nga oras tayo ti datang minutos tayo ti datoy nga parang ti programa tayo itang malam iti Biyernes nakaw. Talaga nga weekend tayo manan. Kaya ti makunak niya sakbay nga pipinakada tayo. Congratulations apo kadagiti amin nga punong barangay. Iti nanep panangkita tayo dagiti amin nga na gapo iti panagbalegi iti amin nga programa tayo pakasaknan latta iti dagiti tinawon nga programa iti barbarangga tayo nya. Wen talaga kasta sino kadagiti nagkarikna iti karit manen nga namipanggap iti peace and order tayo di masaritak hindi niya before nga ag-entayo tata adalat tagayam nangag ko hanggo pakabasulan apo datoy adalat datay na idadadu mga uni iti paputok nga nangag tayo iti mga 12 mga kinitakit ti pagurasan niya 12 minutes before 1 o'clock in the morning ti madaling araw ko na si parbangon nay dahil moten tinanggagkaon imposible nga naarabid dahil nga kasla ko makarete improvise nga dati may parit ngam talaga as in nga automatic dahil nanggagkaon bimalis tubot sa baling lugar ay nako po nga talaga dahil iti ko na akong haang ko nga pagkabasulan dahil talaga nga nangag ko nga iti sabsabali na dumdumang nga uni iti panakasilibrar iti New Year laga niya pa dahil panagkunak dahil daneres nga
individual nga nakangag nga din nga barangay da jay, ta nakaida ako na kalpasan na po na dyan, nga magdumdum nga gaklata kada iti awang, iti susumbangir, karaman dito ti music, na iran na iti, nga awang ti manggag ko, kada iti bumanurbol nga inrantada nga motorsiklo nga paburburen, babaam da di wabwab nga maplerda, ka napintas po da di une, ngam, at the same time, nanggagkon na dyan, sabalin na dyan, kung nakaon. Lakat anya nga rod, no bilang tadamot iti kasla nakadlaw na dyan, nakadlaw, nga ti dati nagtaudan na dyan, iti may nga barangay, awang mo ti may pen point ko, may bagak basta, nanggag ko, dahil nga sabali nga, klase iti paputok. Lakat anya nga rod, nalpas apo, inya tarin tayo arabi din tata, ipadpadaanan tayong tubanan na po dati sumarunong nga bulan, niyan tayo pa nakatingay, sundumanan, aman, nayay, speaking kami may panggaplat at celebration, adalat ta dita. Katima ko nati programa tayo ka, anad tayo apo, agyaman tayo ka nagiti nagapwanan, nagiti nilipasan, iti papanaw apo nga nagibuyog na jayem, iti papanaw iti daang nga dawon 2025, ket sabali man data na po ti arakupon tayo, panunutan tayo man na nabalaging taramidem, iti likodan apo ti friendship, panagagayam, panaginayat, agaday ta apo ti kayat lata ni Apo Diyos nga, iso ti pain na apo nga dagiti guidance na, tapno, marami tayo po dagiti napipintas nga mabanag akas, may maysa nga, uno ang kakabsak itinagan ni Apo Diyos. Kaduak apo, pabakada man po ni technical control ti DCTP 690 Radio Telpas, ni Operation Manager Alex Molina, timot biyang ti DCTP Digital TV kun YouTube, ni Madam Alpajen Rafael. Tinumutib yung ako kunag, yaman na ka po, ti anus yun ang tarabay, Nick Baruga, babay na po.